Zmago Jelinčić nam se javlja Viberom iz Ljubljane. Srdačni pozdrav iz Zmago, gotovo je 40 stepeni u Beogradu. Da, kaže se iz toplog Beograda, vrelog. U svakom slučaju, hvala i vama što ste nam se javili. Kako vam, Zmago, izgleda, kako je moguće da u tako kratkom roku toliki broj ljudi stigne do Ceute, pređe granicu? Ipak... Ovo što se desilo, to je u stvari strašna stvar. Više od 60.000 migranata je prešlo u Ceutu, znači u španjolski deo iz Maroka, a niko ne govori o drugom gradu, o Melili. I tamo se verovatno nešto slično dešava. To je invazija, to je direktna invazija koja nije slučajna, nego ja mislim da je Evropska unija i Španjolska da su dužni Maroku neke stvari, jer nisu htjeli da se to sredi. Onda je maročki kralj otvorio zatvore i rekao idite gdje hoćete, ja vas puštam. I otišli su u Španjolsku. Sad je zanimljivo da 60.000 ovih ljudi, to je strašna cifra, jer španska vojska ima svega 73.000 aktivnih vojnih lica i 14.000 rezervista. Znači to nije ništa. To nije ništa. Ovi migranti, ovi kriminalci i šta sve još, i verovatno i teroristi, mogu raditi šta hoće. A Ceuta ima svega neko 83.000 stanovnika. Šta će ti ljudi? Te ljudi sad beže jer im ovi migranti pale kuće, ubijaju u trgovine, uništavaju sve. Čak su iz grobnica vadili kosti i bacali te kosti po ljudima tamo naokolo. Životinje, jednostavno rečeno životinje. A ovaj kreten, ovaj španski premijer Sanchez, šta je on? On nije ništa, pa i španski kralj, šta je napravio? Sad nešto kukaju i cvile i ne znam šta. Umjesto da šalju vojsku, vojska bi trebala tamo da dođe i da gurne sve ove migrante u more i nek plivaju u Maroko. Ali Vrhovni sud Španjolske isto je napravio neku glupu stvar i rekao je da svaki bilo ko Marokanac, makar ili neki crnac ili koji dođe morskim putem u Španjolsku, njega treba primiti. Znači i u ovom Vrhovnom sudu Španije su idioti, ljudi kojih ne brine Španija, ne brine španska nacija, ne brine sigurna Evropska unija i Europa, nego interesira ih samo kako će oni da zarade. Ja mislim da ovaj protok tih španskih migranata, takozvanih kriminalaca, je dogovoren. To je dogovoreno, a iza toga neki govore čak da stoje i ovaj Soroš i ovi hazarski židovi. I to bi moglo da se desi. Verovatno je to sve nekako jedno sa drugim, jer iza toga 100% stoji novac. Neko je dužan novac, neko je dao novac, neko treba da vrati novac, a onaj ko treba da vrati novca nema. Neverovatno je da se uvek i iznad svega upravo to javlja, da je sve u tom nekom ekonomskom interesu. Hvala vam, Zmago, na ovoj uvodnoj reči. Da čujemo šta kaže gospodin Damjanović. Kakav vi utisak nosite o ovome? Da li je moguće da ovo bude neki spontani migrantski talas ili ipak je reč o dobro organizovanoj akciji? Pa teško da je spontano, znate. Dosta toga što je rekao uvaženi Zmago Jelinčić bi se moglo braniti. Na kraju i on nije sve rekao kao neku svoju potpunu tvrdnju, nego je rekao kao neka mogućnost. Tako da ne bih išao tvrdnje do tvrdnje. Ne može čovjek biti ravnodušan kada ovo sluša, ali jedno je sigurno, to spontano nije u jedan mah. U osnovi je, u stvari, signal je dat iz vrhova španske vlasti. Znate, mislim, spadamo u one koji su to tu i tamo, hvala Bogu, eto, vaše kolege i vi me pozovete povremeno, jel da?
da nešto kao istoričar kažem, za neko koji prati ovo sadašnje. I ja sam, sad ovo ne govorim da bih pokazao kako sam mnogo mudar, nego prosto, eto, nije bilo teško predvideti, iako se ja bavim prošlošću, mnogo više, a ne predviđanjima, ali da će, Bog zna šta, da se dogodi kad je španska vlast, da ne ulazim koji segment te vlasti, javno rekla da ne ponavljam ono što je rečeno, da su dobrodošli svi oni koji iz Bliske Afrike hoće da dođu, da Španiji treba mnogo ljudi. To je zvučalo neobično. Znate, jer otprilike, pa čemu granice, čemu... Naravno da i Španija i Evropa... I ta zakonska neka regulativa i mišljena ruku. Jeste, valjda postoji, znate, dosta sam putovao. Ja se sjećam, znate, kolege muzealci iz, recimo, Loznice, pa ih skidoše naše granične službe, nisu imali sve uredno u papirima i ljudi spremni, kolege drage, s njima sam sarađivao, vratiše se u Loznicu. Neka kiša je padala. Nekoliko puta sam bio prisutan. Sad se pitam šta što se bilo gde kontroliše, ako to može drugčije. A da ne kažem, znate, to je skroz nerazumno. Kad pominjamo istoriju, gospodine Dojanoviću, vi ćete to bolje reći, Španija je tokom čuvene rekonkviste očistila Iberijsko poluostrvo od Arapa i muslimana u 13. veku. Kažu da je ovo neka vrsta istorijske pravde, bar tako tvrdi deo evropskog sveta, neka vrsta bumeranga. Bumerang jeste, ali da je pravda, ne bih to tako nazvao. Iako razumem, vi ste uprilike potkrepili to što ste htjeli da kažete, ali naravno od mene se očekuje ponajviše ja sam odgovorio na vaše pitanje i pod utiskom onoga što je gospodin Zmago Jelinčić govorio, a sad da kažem ovako, kao istoričar, veliki je to konto, znate, i on je u stvari, ako govorimo o odnosu Španije, Hispanije, i Severne Afrike, to je pre svega Maroko, znate, to je otvoreno u 8. veku, kad su Arapi, muslimani u toj svojoj velikoj tada, u velikom agresivnom širenju. Svijet nije video veću i bržu agresiju. Nikada. Mislim, ili ajde, nije video, pa veću nije video. Mogu je možda samo sličnu. Nekoliko decenija po zasnivanju novog učenja, oni su stigli do Maroka, prešli Gibraltar, oni, Arapi, muslimani, Berberi, već rano arabizovani, i osvojili cijelu Španiju, prešli Pirineje i na Loari zaustavljeni. Imate čak i kod našeg Njegoša, citireću stihove iz Gorskog vijenca, kaže, a francuskoga da ne bi brijega, Aravijsko more sve potopi. Znači, ili kako je negde zapisao Henri Pirenne, Belgijanac, veliki istoričar, on je rekao, polet lake Abduramanove konjice skršio se o redove teško oklopljenih franačkih pešaka, ali stići, znate, pa tek su bili prešli, Suec i Egipat osvojili i Gibraltar i Pirineji, ništa nije bilo prepreka. Sa druge strane, Carigrad su opsedali. Tu su tek novodoseljeni Bugari pomogli Grcima da se suzbije ta opsada Carigrada. Znate, istoričari to dobro znaju. I onda je više vekova Španija bila, evo sasvim kratko, Španija više vekova bila pod Arapima. Znate, ja slušam godinama kako se to relativizuje, kako se iz raznih razloga, ja razumem trend tolerancije, saživot kultura, pa da, nemojmo da se lažemo. I znate, tamo intervjuišu čoveka iz Maroka, Alžira, i on lako kaže, u kameru, to sam recimo pre godinu, dve gledao, kaže, nisu naši osvajali, nego su se preselili. Pa nemojmo se šaliti, znaju se tačno bitke i komandanti, ubili su tog vizigotskog vladara koji je vladao Španijom. Mislim, vladali su nekoliko vekova. Onda je Španija, hrišćanska Španija, potpuno, koja je ostala u nekim enklavama na severu, znate, skroz do Biskajskog zaliva tamo, pa su uspjeli uz pomoć ostale Evrope da, kako bih rekao, da oslobode Španiju od arapske prevlasti, I sad je to jedna duga i velika priča, negde sa raspadom halifata, sa dinastičkim borbama u Maroku, znate,
Jer Maroko, i to da kažem, to je jedina severoafrička država, to se manje zna, koja nije praktično bila nikad pod Osmanlijama. Nama mnogo poznati ili Osmanlije, Turci, koji su do Beča držali sve, tako reći do Zagreba, do Zadra i tako, nekoliko vekova, uspjeli su tu Severnu Afriku da integrišu. To je islamsko jedno carstvo, nije to tursko kako mi to, to je islamsko carstvo, zaključno sa Alžirom. Ako znamo osnovnu geografiju Severne Afrike, Maroko je nekako uvijek ostajao svoj. I ti Berberi, islamizovani, veoma čvrsti goštaci, to im se mora reći i priznati. Pa kad su ojačale Španija i Portugalija, tu je recimo jedan portugalski kralj glavu izgubio. I znate, za Španiju, to je vrlo interesantno, evo, to nekako želim da istaknem, za Španiju je bilo lakše da sa minimum snaga sruši carstva Azteka i Inka, da osvoji Srednju i Južnu Ameriku, Filipine, skroz na Dalekom istoku i ne znam šta, ali tu što im je sasvim blizu, jel da, tu nisu nikad uspeli, ostali su im samo Ceuta i Melilja od tog 15. 16. veka, da ne zatrpavam godinama i tako, do ovoga veka, čak i početkom 20. veka, znate, to su čuveni Rifski ratovi, to znači sever Maroka, to su, Španija je trpela poraze u 20. veku, znate, dakle, vrlo borbeni, ti Berberi, Marokanci, znate, sad ostalo je negdje da je baš u Melilji, koja je sad i onoliko aktuelna, tu je Franco 1936. pobuna njegovog garnizona, tako je počela pobuna španske vojske protiv te levičarske vlade u Madridu i španski građanski rat. Znači, staro je to mjesto sukoba i još je ovo bilo zanimljivo, bile su velike krize, baš oko dominacije nad Marokom. Kad je sultanat marokanski oslabio, onda su Francuzi praktično stavili Maroko nekoliko decenija pod svoj protektorat. Ne potpunu vlast, ali protektorat, a Španija je dobila taj severni deo. Znači, ne samo Ceutu i Melilju, to su onako male enklave, nego ali jedan pojas uzak na severu Maroka, a Francuska je ostalo imala pod svojom kontrolom, međutim, posle Drugog svjetskog rata sa velikom pobunom u Alžiru, gdje su Francuzi naravno izvukli deblji kraj, gdje su opet ti Berberi i Arapi iz severozapadne Afrike uspjeli Francuze na kraju da izbace, jel da, tu su, onda je 1956. hajde jednu godinu, to je sad i neka godišnjica, koliko je to, 70 godina, otprilike onoliko koliko imaju ljudi moje generacije blizu, jeli, 70 i koju, tada je to, te ujesen 1956. malo nezapaženo prošlo, jer tada je bila velika mađarska buna protiv sovjetske vlasti, ustanak mađarskog naroda protiv komunizma, što su kršile desetine sovjetskih divizija, bila je ona bliskoistočna kriza i rat bliskoistočni, pa je to nekako prošlo, pošto je u isto vrijeme bilo, tada je se Francuska, koja se odasvud povlačila. Vidi se jedna Francuska u opadanju. Tučena u Indokini, tučena u Alžiru, povukla se iz Maroka i od tad počinje ova moderna marokanska država. Veliko hvala, evo Zmago, malo smo se vratili u istoriju, verujem da ste vi pažljivo ovo slušali, ima sve svoje. Vi ste na redu, samo za 1 minut vas molim strpljenja, kratak EPP blok, pa onda Zmago Jelinčić nas vraća u stvarnost da vidimo rezultate, odnosno povod ovih događaja i čija je odgovornost. Evo nas sada, ne znam da li je nesporazum bio po sredi, imali smo obavezu da pustimo kratke reklame. Gospodine Zmago, šta vi kažete na ovo izlaganje Gosan Damjanovića? Zanimljivo je malo slušati to kroz istoriju, šta je i kako je bilo. Uvek i tu negde možda leže neki razlozi. Međutim, sada izgleda da su ovi ljudi bili malo i obmanuti informacije da će ovaj ulazak i ostanak biti olakšan. Ko snosi odgovornost? Pa, boga mi, tu i za veliki broj stradalih ljudi. Pa u prvom redu odgovornost za ovo što se desilo snosi Europska unija u prvom redu, a i Španjolska pogotovo. Jer ko zna šta su se dogovarali sa Marokom i što nisu ispunili.
jer danas se ne može više jednostavno avionima napasti Maroko kao što se napala Libija, jer Europa i neke zemlje evropske pogotovo nisu mogle da vrate dug Gaddafiju, pa je onda bilo jednostavnije da ga bombama i raketama unište i ubiju i Gaddafiju i njegovu vlast. Sad vidimo od Libije nema ništa više manje. Sad maročanski kralj je to jednostavno napravio. Ako nećete da vratite dug, ja vam šaljem one koji će ovaj dug isterati iz vas. I evo, više od 60.000 ovih migranata je ušlo u Ceutu. I ne samo u Ceutu, sad su već u Španjolskoj. I glupost koju je napravio 26. godine je bilo to da je Španjolska, u stvari Sanchez, premijer, 500 milijuna ilegalnim migrantima podelio dozvole za bivanje u Španjolskoj. To je početak kraja. To znači da 500 milijuna ovih ljudi može slobodno da putuje po Europskoj uniji i da ide bilo gde. Zbog toga je sada italijanska premijerka Melonijeva dala predlog da se Španjolsko izbaci iz Schengenskog sporazuma, što bi bilo jedino pravilno. To znači da su španjolske granice prema Francuskoj, Portugalskoj zatvorene, nema više slobodnog prolaza i na taj način bi ovaj migrantski val ostao u Španjolskoj. To ja mislim da će sve europske zemlje se slagati sa time. Već sad se govori da je to dobar predlog. I baš danas su 23 zemlje Europske unije potpisale neku zahtevu da se odmah sredi ta situacija, uz to da se podupire ovaj zahtjev od Melonijeve da se Španjolsko izbaci iz Schengenskog protokola. Jer ovo što se dešava u Europskoj uniji, to je strašno. Ovi ljudi što su došli u Španjolsku, u Ceuti, ljudi se plaše. A šta radi vojska? Ništa. Šta radi milicija? Ništa. Španjolci su se usrali i ja mislim jedino što će se desiti to da se španjolski narod pobuni. A prvo kad se pobuni treba da odbaci sa vlasti ovog socijalistu, ovog idiota koji je to dozvolio, ovog Sancheza. I ne znam šta će biti. Inače će Španjolska biti na putu kao što je Francuska, na putu prema građanskom ratu. Ili Njemačka gdje u stvari migranti diktiraju ovom Mercu i ovim levičarskim političkim strujama. Oni diktiraju šta će se desiti i šta se neće desiti. Ja mislim da spas je u tome da se u Europi dižu ove suverenistične sile, da nije više jednostavno da se treba sve što kaže onaj glupi Brisel sa onom van der Leyenom na čelu, da se ih sluša i da se radi šta oni žele, nego da treba svaka država, svaki državni entitet da brine o samim sebi. Zbog toga je u Njemačkoj se već diže partija Alternative für Deutschland, koja ne dozvoljava takve stvari. I Njemci se plaše šta će biti, jer u Saksoniji i Anhaltu AfD dobija, onda u Mecklenburgu dobija, u Westpomerandu dobija AfD. I zbog toga pokušava Merz i njegovi da je zabrane, ali neće uspjeti i to je jedini spas za Europsku uniju. Ne takva kao što je sada, ovakva kao što je sada, treba da propadne. I to je trulo skroz. Te ljude koji su sad na čelu Europske unije treba da se zbaci, treba da se ih pozatvara i da se im uzme sve ono što su pokrali iz onoga što su Evropljani radili. I da se opet otvori pitanje, ne pitanje, nego otvori kontakte sa Ruskom federacijom.
jer kad pogledamo s jedne strane Europa udara po Ruskoj federaciji preko Ukrajine, daje lovu i daje oružje Ukrajini, a sa druge strane u Španjolsku ulaze neki migranti, neki kriminalci i to ne jednostavni kriminalci, nego izvežbani kriminalci, jer svi ovi ljudi su bili u Maroku pušteni iz zatvora i slani u Evropu. Evo sad gledamo snimke, listom su mladi ljudi otresiti takvog stava nekog samouverenog i buntovnog. Mada je bilo u anketi nekih zbunjujući, kaže, ne znam ni zašto sam uopšte došao, gledali ste vjerojatno i to. Pa došli su, to su mladići, to su vojnici, to su ljudi od 18 pa do 35 godina, to je armija, to treba samo da se uzme oružje i to je za časkom, nema više španjolske armije. Koja, kakva? Kad pogledamo da se dešava to i u američkoj armiji, sad sam gledao pre par dana, jedna vojnica u uniformi i sa puškom i tako to, rekla je, ja kao muslimanka neću da se borim protiv sopstvene muslimanske braće. A šta onda radi u američkoj armiji? Koga će zaštiti? Muslimane, ilegalce, migrante, teroriste? Tu i u tom pravcu smo i u Evropskoj uniji. Još da se malo vratimo na Evropsku uniju. Evo, Brisel je baš uskoro je predložio da se zabrani ovu ESN skupinu u Europskom parlamentu. To je skupina koja udružuje poslanike koji podupiruju suverenistične države. Znači, apsolutna zabrana, ne smeš da razmišljaš, moraš da slušaš. Ako ti kažem klekni, mora da klekneš. Ako nastavi glavu da ti je odsečem, nastavi glavu. Nema više pravde u Europskoj uniji, to su idioti prvog reda. I to uništavaju, namerno uništavaju, a iza toga svega stoji ovaj Soros i njegovi hazarski židovi. I zbog toga ravno sad je u Europskom uniji počela je aktivacija europskih državljana koji potpisuju ovaj akt, Save Europe Act, tako se to zove. Znači, daju se potpisi da se počinje odmah sa vraćanjem ilegalnih migranata. Već je više od 600.000 ljudi potpisalo taj akt, a treba da se potpiše 1 milion. A Brisel već je zabranio skupljanje tih potpisa. Pa to je svinjarija prvog reda, jer Brisel se plaši da ga narod ne svrgne i to bi bilo krajnje vreme. A sve ove migrante da se remigrira, da se ih vrati odakle su došli, a uz ove migrante da se šalje i Van der Leydru, pa Kaju Kalas, pa još neke one. Da, sigurno da je ovaj događaj nešto što jača desne frakcije diljem Evrope. Naravno. Ja se ne bih usudio kao gospodin Zmago da imenujem one koji stoje iza svega ovoga, ali jedno jeste sigurno da to nije spontano i jeste, mislim, prosto, eto, može mi neko i zameriti. Trudim se da budem tu umeren, u proceni i tako, ali zaista rekao bih da prosto neko namerno, neki centri moći, hajde, rade namerno na destrukciji onoga što jeste Evropa ipak bila vekovima, pri čemu da se ne shvati da, naravno, izvesna otvorenost, izvesna pružena ruka, da Evropi treba i radne snage, ajde. Izgleda plaćaju cenu u toga, jel? Sve to, ali pazite, ne radi se ovdje o tome. Ovdje se zaista radi o nekom, i nažalost, neću da me neko shvati kao nekog doslednog i radikalnog antilevičara, ali neće biti slučajno što je, sadašnji premijer, on predvodi stranku socijalističku, radničku, tako se. Levičari su imali, moguće je, i dobronamernih zabluda, ali posle svih onoliko puta viđenih promašaja, znate. Evo, ja ću ponuditi jednu paralelu, kao što su kod nas
Hoću da verujem, osobito srpski levičari, srpski komunisti, polovinom 20. veka, zaista verovali da je možda dobro, ne znam, da se nekako bude posebno bran prema toj albansko-muslimanskoj grupaciji na Kosovu i Metohiji. Da im se što više da, a da se Srbi tu nekako, da budu svedeni u neke granice. Međutim, vidimo, svi vidimo gde je to otišlo, kako se to i u jednoj Makedoniji, u jednoj Makedoniji koja praktično ne kontroliše trećinu svoje teritorije. Sada, evo, to se radi i u Španiji, ne znam gde. Pa dobro, neka gledaoci zaključe, međutim, ovo je baš jedan veoma, čini mi se, značajan događaj koji bi trebao da obavi neku funkciju podsjećanja, da nam da pouku svima nama. Gospodin Zmago, imamo, ovo je poslednje, naravno, imali smo sad ovo Severnu Irsku, imali smo London, one reakcije. Nije bila retkost da se vidi suprotne priče, osiono ponašanje islamskih pripadnika u Nemačkoj, pretnje, ružne reči i tako dalje prema domaćem stanovništvu. Sve je to nešto što se vidi u krajnjem slučaju možda kruži mrežama. Migrantski problem zasigurno ogromno prerastao u ogromne razmere i veliki problem. Evo, vi ste pominjali neke od tih pokušaja rešavanja, šta čini Evropska unija, šta može tu da se sad očekuje u nastavku? Što se ovog tiče konkretno, evo, bio je o hitnoj repatrijaciji je napravljen sporazum i dakle, sporazum je vezan za te migrante bez dokumenata, uz privremeno zatvaranje preduzeća u Seuti zbog krize, omogućuje povratak oko 53.000 ljudi. Ali svakako problem stoji. Kako može da se reši? Da li je vojska rešenje? Da li migranti mogu da potraže još neke opasnije rute? Pa jedino rešenje je da vojska upotrebi bojevu municiju. To je jedino rešenje, jer to je vojna invazija. Onaj koji ne razume da dolazi do vojne invazije, ne još bez oružja, jer sad je to lakše, jer uvek su neke nevladine organizacije koje kukaju, jao, dajte, pomognite. Šta da pomažu? Profesor je rekao da Evropa treba radnu snagu. Da, ali radnu snagu, mi ne trebamo atomske inženjere sa osnovnom školom, ne trebamo torakalne hirurge sa mačetama. To je, u Njemačkoj su gledali i pravili presek i samo 1% migranata koji su došli, samo 1% radi. Sve ostalo je na socijali i pravi svinjarije, ubija, kolje ili u Engleskoj vadi oči na živo, siluje, uništava, pali crkve, hrišćanske crkve. Je li to treba da razumemo? Ne smemo da razumemo. Treba da napravimo kraj tome. I kad se pogleda, govori se o nekim dogovorima da se ih vrati. A koliko se ih vratilo? Ništa. Pa nema šta da dogovaramo. Jednostavno, svaka država, svaka zemlja ima po listi Udruženih nacija pravo da brani sopstveni integritet i sopstvenu državu i sopstvene ljudi. Znači, kad ti dođu neki uljezi, kriminalni uljezi, pakuj i vraćaj. Ima avione, pa neki ih vozi tamo i otvori i doviđenja. Ima brodove, ima puno starih brodova. Natrpaj ove migrante na brodove, vozi ih do afričke obale i ostavi ih tamo. I nekih preuzmo. Oni koji su ih slali. Jer inače će islamisti da nas pojedu. Baš sam nedugo gledao u Zagrebu, pravi se neka nove islamske škole i ne znam šta. Ova zelena transverzala o kojoj se priča, o kojoj mnogo priča gospod
gospodin Dževat Galjašević, koji je 100% iz Bosne, koji je 100% najbolji stručnjak na području islamskog terorizma u svetu, on je to već davno rekao i on je to govorio, a nikoga ne sluša. Pogotovo, dobro, Evropska unija, tamo su glupaci koji uzimaju lovu i koji, da ne kažem šta, ližu dupe ovim migrantima i islamistima. Ali da ga neko sluša, ni kod nas ga niko ne sluša. Da ja nisam vidio da ga je neka vlast, na primjer Srbija, dobro, Slovenija, mi smo nešto posebno, nažalost, da ga je srpska vlada pozvala da im objasni šta se dešava, jer i Srbija je na tom putu. Ne brinite, i Srbija je na tom putu. Pa imali smo one mi nemile scene isto na severu zemlje, u okolini Subotice, Palića, i mi smo imali ozbiljnih incidenata, upada u vikendice, pa i težih stvari, jel? Nije bilo to prijatno, bilo ih i u Beogradu dosta. Hoćemo da dozvolimo da se narod naoruža, pa da si kupi lovačke puške, pa da ih strelja. Pa doći će do toga. Jer ja znam, ako bi tako nešto došlo, na primjer, da meni upadnu u kuću i da naprave, ne znam, da proba da siluju ćerku, bo ja ih poubijem ko zečeve. Pa nije bitno šta će biti posle sa mnom. Ali tako se to radi, jer imam pravo da branim svoje, slobodu i sve ostalo, i svojih ljudi. A to vlasti ne razumeju, jer vlasti obično, osim nekih ovih od bivše Jugoslavije dalje više manje skoro nema, koji bi brinuli i za sopstvene ljude, ne samo za sebe, i za sebe, ali uglavnom za sopstvene ljudi. Danas ova politička vrhuška u prvom redu brine samo za sebe, a ako neko nešto pita, onda lako ćemo, već ćemo nekako. Nažalost je to tako. I doći će do neke katarze u narodu, doći će do toga da će nekome, da se ona će se napuniti i eksplodirat će stvar. I onda kad jednom pređe preko crte, onda je teško zaustaviti to. Gospodin Zmago, hvala vam puno, hvala vam na uključenju, na originalnom istupu i naravno analizi. Imate pozdrav odavde iz Beogradskog studija gospodina Damjanovića i mene. Provedite ugodnu subotu. Hvala još jednom. Hvala, sretno. Svako dobro. Predsjednik Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčić javio nam se i na samo njemu sopstveni način analizirao. Vidim da ga je ova tema i potresla u